Ni. Apa surprise dia? Tambah kam duit lah, singkang am tas ni. Kuble yipi, mga Melvin Mukim, nakafilm Haling Kabneng. Nakumen ban pentip shapi, ba nginwan rab yang sa sisi ni kafilm, ha ususo tam auditorium, naruga kapra terik, adu laipuwe terik ubenai jemang. Kipor kilong, kanar baji mensngi, san baji janmiet, bat hanyo baji demiet. Kurmen banyak kendu biang yipi sa sisin. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but 6% ka Jinghikai. Pila ru ban apply da ka education loan. Usembut menteri rang ba ka jala, uba asnyaw bahalang dhar, hakakan riu terik ujemang aja pun riu. Ula Plie ekstrem tekam bapura jongka krishi, Vigyan Kendra, hakasnong Wahïajer, West Jaiñtia Hills District. Yakan ni ekstrem tekam bapura, batip kum krishi, Vigyan Kendra Agriculture Science Center, ICAR, Agricultural Technology Application Research Institute Zone 7. On pelong kum kacaka pedeng ban Jinghikai yaki Buit Thymmai, bagi jingtip Thymmai hakarep karyang. Kajing penroy kasam, bakajing penyar ki Buit Thymmai, hapadeng ki Nongrep jong ka Rilum Jaiñtia. Hakan ni kasngi la pensnotu ki Nongrep, halo ka technology demonstration component national innovation on climate resilience agriculture. Lani kajing Jinghikai ling bagi Buit start science, bakajing penwonder Thymmai halo ka rep kabala banyali persya kajing kala kasun beneng. Kani man ko wito naga institute ni center ko kam hadu kata. Ibadah dai ko sang thuk ko kelam ni girurong ba aru ko wan na baring jala yungi ne ba bot seni du kacak kelam ko ni ga wibo yo ga tuga. Tak lori de kite ni jo kita lor baik muther. Power tailors. Angom tibo kelam na kelam udu ar meni doni tangwa ipo kita hawro gitu orang woro baik. Don ginong rep ko joong bahinga na mama na kani tiyo baladek nga sundon gowe ke program apa niya kompos ni harum. Bin labi no rep jungi bon sin u insting ba kamrep. Don lagi perlok jong nga B8 ba balik school chwa tang usange no mari de metrik. Tengah jo geli yu barabor. Kai pitre benta. Ong ngam don jam don kam tang surep wo. Uang tang surep imat kata garep udai kam. That is the problem that we are feeling always in the society that we are facing now presently. Penduduk tiak penduduk dem gue iginong yalam penduduk tiak penduduk dem gue ke sarkar wakamon upen sao tui. Yakinong rep yung iwa myo sa bon sin habrai kam kinigi institute research center open sound hui ni ma bon sin ni bichanong kedong yogi de yung jwajong yo krung ke sarkaru ukhudia lang u phapure i khoni ga agriculture garik bedeng itv rep nongi yo krung ke officer one national in by one gla itv rep tv pung me to is a totally different subject and totally different matters. Ini kelamu doktor yogi dekte yogi dengan translate dekte yogi yubi bon senile untuk ujo usembe manu waro itau untuk kajuk kesisen mango waro itau nete daw emkanu tip uwan usembe wito hakawan gatau uwan usembe wito hakawan gapor nete daw wat emkan kanile form the government of India yakinigi institution ko hai ni gue nei bentag agriculture yo man siguro man perfect yo man gi educated farmers coba kuluk sakam na ngadam to worep ngatang wer kebal ngam ti badu di kana bi bang mai pi taman ci bentan bo jop san mesi kertong mo mesi yada la ka jong section la ka jong sektor kata to da ju khana bi gani ki bo yo mesi yada man gasi ngata number 1 dan number 2 Jaiñtia Hills District of Salinig Mesiya daw no bin ko ya daw man kasi nga to wa aro tipi
Wasdang la to na Wahïajer yu ma moina na kut ku ma moina pala. Nga to wa aru ma sa ba de po da lai school of san si to nai te por mi ke ni ge rau phet ke ek price man ko business ka ma dun ni si. Em na ka jong ka experience. Em ki Nongrep ban mam kun mo ki kan ke nagarep sa kon sa kti kita wangi ches mem kam mem jam ga rep e ka nongi. Ka tu to ka failure ke we are fail to understand the importance of agriculture and farmers. Lagi spa lagi species ki sembe yung sarkar jo kun kre. Kai ka problem gani. Bon sen ka problem la lai de ka ko ngi organics. Kamu tung tabi mbo e dawai. Miet bahag ki ding tunggu mi ki bam ki di ki sok ki mi ki bayan ko ta ka problem ikam ko sarkar wan duna ki ke productions. Duna ki productions. Handai ai bida ka dawai bela andai yi your production smart tang bodaw em ko side effects. Nai te daw em kan ka man ki research center. Penlut ke sarkar India in cooperation with the government of Meghalaya dadi ki popular. Bon sen mana ye production na problem ye ka marketings. Mem wadai. Ten bulut bon daga bai ko penmi bani ko dai. Loss ki Nongrep yong ni te da wani ka scheme bon dai ka mutu dong ke CM assure. Emi gani ka financial support ng sarkar kana mo lai Nongrep uya. Sebab betul kejing lut kejing tep ke bai sum be ke nong si ke bai ke sport bi Augustan hajar chiton. Handai kalau doain bi em go mi keduk so hajar ston to the loss. Tenai te daw em kami gini institutions. Em kami ni guidance ke advance. Kam tam ke advance technology from the central government. Diwa incorporate lang yung government of Meghalaya, lembaga horticulture, lembaga agriculture, lembaga veterinary lagi wiri department gue to pa. Ikar ka man ka tamam kun mo ga production capacity, emigawi ka farm share go permi pelenya pa umroy lembaga chilak telisi. Mam chilak bersan pa hajar telisi kanit ka man. Pijan tiba pijan lembaga office go rapi. Emigam gatela. Paila ay scheme po horticulture di greenhouse. Ketu la dam ba jin pura. La tung mi u joru sumbe chmada na gamni nong mimu. Emi por kwa slap do one slap tayap kulma. Emi por mkwa slap ko asi. Tela yap kulmari. Na ite daw em kami gini ki doctors, ki scientists, ki gaji. Hakawon gol tu la bi kam Nongrep. Yo kan isi woro jat. Start am kam wa. If we start with tip ye pair, mto ka jo. La de in man ni ki brun kum khain kore wani wakrai. If we come in with that dio buram am gavi political party go jo klam kan tha mai pli no kre no ki lower classes. Klam ben ye ke khoi pan kana. Kita ke lum yu ile item to ikre. Ikre by kre khana pi to ha go sarkari there is no great jobs. There is no lower job. But ikre to ikre wara. Ada yak trok gile to ikre hi. Ada pengkut pain kanai le to ikre hi. Ada ai stu le to ikre hi. Typically chong ha ni tibu yo wara play bago important role ini. Ada memu driver truck ikar memrel yang bayam teh. La memu driver truck wakit ku kit blow kit peri tai blow myo yo tipi. Katai boring driver truck e bakalabi betan. We should understand what is the importance of our labor forces. Coba orang kan ni lagi kurang kuih lagi em kalangkah lagi em kata aku malu. Lagi klaim wadu malik uta. Lagi klaim malik wadu miok kere uta tak OTP kata tak interrelationship angga dependent on each other. Ila ucap ni bon sen ki wadu do kelam bengi ku mahajon di goyok. Kiki ko yok mahajon tok millionaires. Em farm share farm seniang em go yok ko bon lag hali dik spa ken. Handai bon senim ju em coronation ju em kata ke anur ke bichni. Handai kanen si uchem bito hai wani mata klem ke start klem ke jitip klem ke experience po chuan na. Ke experience to kam ko bon sen ke the word experience to
bon sin ba yo kinong rep ka nei ba ki mamulai school ki pili mamulai poregi, but they got the experience from their father, from their parents. Jo ang was start. The mistake you make every day, you get experience, and the experience you get, it's decrease your mistake every day. Hapudi yang video ni wato imam man go perfect. Dan emi hakawan kawan ke feel kinong red. Ki wala farmings, ki wala yaw lai hap. Lani hun ila ikam governments launch bonjat commissions. Ka yes Mikhalia, ka hello Mikhalia, ka focus plus, ka prime up. Ngau khanai pimpam government kam ke yong igi sarkar to ko boite. Wo perkat wo do tia di mentah gerik-geria. Warga pick up le tipi nong farmer de kawan spat lagi sarkar sponsor ko tak 50% ke subsidi yo bu ke jor ke jeb yo imbi jo ai ke tu farmer plus ke tu san hajar tikli hau Nongrep untuk oke kawan spat lagi sembe yo bute kata dang perkhat ini ngau chip ni saro duti semni na ye chongi u fokus ni wes kama duna silang ngot ke san hajar ke focus plus yo to ke porrep kali kini wara to handai how wara mahajon sao to wala ka sana jarong 5,000 is nothing. How wadu nga ong ipi economic man em ge yung gumyo tanggal tweet ko man tiyaw tipinam tip ni te em ge yung ko mem ska tang pa wajar le ten ong pro bina economic man Chemi ke jinga kamtam hami to with downtrodden people. Pen you not ko igam no mi kamapi. Nete daw isau tho bi ke jinga upai ba. Ila pen mi ke bli ke sarkar ki jai. Pai kam ke CMLH ko dang am gawin program ni ade so ngau chief ni sar bo state central library. Ai chagi dor bar chnong. Am ta ai chagi kindro go san go kwa bo gym ko bo PT shop ko kwa bo restaurant ko kwa take ke mo Neba myi wai de ke sarkar baka mong tani ga kong mustak ko pelam. Lan I mentu Plie school koni ke jingmud itu focus on government job. We are making a blunder mistake. Neba mana mi study tip emi ka opportunity yo ke lar apply jam perite. Kam apply kami create business. Kam create business apply kami no issue on that. Hab emi ke challenge hab emi to igi fighter. Utok bro tau meliku em truk wadak ko biang ir Nongrep emi ke powerful tools TVV kani batai ha ni prime minister mem Nongrep mi Obama mem kamu chong keris adori I leader yang pi mem kamu chong ge yung di pakulur mem kamu Plie school kon segi highly institution le de klembang yo pendak penbeng itu pi Nongrep we ba mi di You are the most important people in the country. Kabojen yung agriculture to de lakh crore. Hari bon sao to bon waki chupo mutunong kanuksa da igwarem do timit ke sarkar ne. Jo mi projectin. Now kana pito I bon sen the policy of governments. Ile bon sen do tia di metawore. Ne ba you bai. Permi biga chua permi biga jiap do yap do dem bidong snem si ba po ga slap ko priara go plak semi bor woro silio ile wan gi sim go per der kana gi si tem der pe em poron de yok de man so de man gi thur gi jiap hande man ora che yaw mem wat het tang ga dor trade boy ile pu ga marketing board lembaga kerja kerja permanent bon se mana yogri nong thet gi business corporate ksi gi pinyotnya ki squishe ga dor kim kan mau ba di tres tom jong ki farmer hande ki knanya ga dor tang kin job ile de ga profit na ga ta ga government ka step in no lembaga policy hak ba de ke marketing board kini woro to sa to hande ga problem ten hak ga du ba kan myang ye dor tang yo dai tang po te dai do cha kan ni kon ka ta to ki I kam ki bru to dia go te miu len du dia go Nete daw ki Nongrep hamdu usau to bakla pi man bi ke frontline ki chipai yung jagbru hager konti leveli
Warak tu. Ini te dah yo ki ura kan ka office ni kan ni research. Tapi jimut ke main yang ni KVK. Ada kana bukto dengan ni. Ngaklik na nga. Ang gani bo ga bon sen chubo mutu. Em ga scheme ko Plie u prime minister de 1000 crore man ni state. Kawin ka office ko chak tipin ga scheme lai bait ka mom. Tipin em kam ga ba penem kam ga mo. Chubo mutu krek gi penem kam ga scientific method mom to mo ka tet ka kam yung gani ka office ko em ga kaman tadi. Chubo mutu bo egi chilak tere. Bo ibu tu chilak tere do sampai hajar tere. What is the reason? What is the cause behind it? How funny kita to ka kam yung gani ka office. To chubo mutu kam ve Jaiñtia. Ladai sampai hajar tere. Kamun sampai hajar tere. The drop the biang the kot ki pai ba tu em ga demand and gaps. Dari you come expanding support. Dari you come the bon baik bendunai Chinghikai district. Nanti dah bon sini ju meeting minimum macam nai usi ju you guru agriculture department. Kini waro man kita work central government to we are in touch always we are inline. Lembaga agriculture, lembaga horticulture, lembaga veterinary. Ilai rekaman ini bon sen ju bon gong. Ilai sorkar, ilai kebu tet dok mesti tet dok belangi nabar. Tapi memang ini cenderung tu asai. We are lax, we are insufficient. Kajingam kami, kajing yo atau miet tok, itu dah dah. Lalu berhak kedok kah, lalu kedok siat, lalu kedok belang. Miot sai, himi kat wayo, tedi kat wayo, lepas state. Miot sai, hab cekek dengan supply nabar. Nay tay daw bon sin knyot ko na bare kar bom dab biengi prai ngat ha ka jor ka chiap la ka jo ha ka kam agriculture ka jo le klam yo ko han na bo 80% boy na ba tanay tay daw kat ka man ka ni hay won iwon ni benta em ka mo man di ko tit ko experience you implement in the right way in the right direction yo dam man ki loser yo dam man ki donong yo dam man ki nong donong. Tenete daw ko jing em yung gani ka office ini ngas ngaw ay kublay kerpang ay sorkar Meghalaya iwat kam jo sorkar India tip ki jit by kamtam ni ka officer ko mayan wo tip ku lokit ni gani ka tao wo tip bukan mo gani ka chnong ko yung wan bu ya gani ka chnong yo nong ki Nongrep yo nga yo nong ki burgu em chen ka tan yo ngi mper ka man ka kat kam nang kala mo ni em say the small skill training program ini lembaga ni ka hindayal program em gulali hikai welding em gulali hikai sor em gulali hikai kam ter ke government of Meghalaya government of India kam tam ke progressive yung prime minister of Burmi ke skill development program is a must bon bago sa tu bakla ini udah ini kena ke untuk training lam bakla tu welding saya dak support kan mem ni ko belum toro bakla welder tu welding kari em okay em peraki perawi senagi yang ji ni kim dak welding ro kada khas ro pre ani ka kam na mem jo ki to we welder mystery wa to dor do kutul usan sa wajar na dia kene you kam te ro mkwa ulut bi prajar udah bi nyawajar kwa ito profit should be there taka profit uman go ye go man to diware bi de Jinghikai diwa tung de Jinghikai je man profit ka tanai te daw la rim sao tho yi le mpo chewon la tanai te daw myo sai hab corporate lang i waga government of India waga government of Meghalaya em gumentago ay nega state fund em gumentago yo nega central fund kamong nu doktor ni we from the central government we always give you the opportunity but the implementation is yours from the state government. He is totally right. Lada ay karweli kam the state government chim khai daw man ki khon ni bodo nong tanai tay daw kanmu de men ka ni program man ko luti ko yo selok kam ni ka ni jing chem lang em tipi boy da bonu tipin ni em ngam tip pa gani ko office yo kan nga ni yo opsha dik ta don ya karwon em kam ni ko office yong. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing.
we share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.